MeghalayaPost.news. Kawai ka Trok ka bakit Dewiong ka Star Cement Limited ka bdan ni number kali ML Khatway a iway line riu pra ka bami na Assam ban punpoi yo Dewiong Sha ka jala Meghalaya kata Sha ka karkhana penmi dobilat hari lum jentia kala no ha kawai ka Pynthor ka badan ha ka snong yomo long nong po di boy ka tolong kebon ni kepelit loong ka jingja ba kala ketika Trok kala ja ha ka por architect baji ai mistem ha ka ba loong ba ketika Trok ka bami na Guwahati haba kala poi ha ketika jaka kalarat ya jingkiar ka Serok ba National Highway 6 ban harin tipat kala lit salat sai kawai ke Trok Sha Sha Pynthor ketika Trok kebala Sha salat kedai ke badan yo number kali ML Khatway a iwelai pranot bat kebayang harut ke Serok service lin hak te jingja ketika kali kebala kala khamjulor bat ke Trok kebala Sha salat ke khamduna ke jingjulor ya ke Trok ke Dewiong kebala kala Sha Pynthor kedai bala nya du mikir Sha rimbai bat kebala Sha salat kedai bala nya du silas basumatri hadin ketika jingja ya kinongnya jong baro artuli kita Trok lara Sha ke jaka ajing semar nang mentau bande ya ke medical examination nomor berkiklaim mensau hak te jingja MeghalayaPost.news.